New York, New Jersey, afe Pennsylvania, nomne North Carolina, Georgia, nomne asa enkrutu ahodo no ana amanto ahodo no. Mako edumi ensa no na British abrofo no ene di wo so na omogigi wo moto esichire no omde bekwa akoma omuti ni ade a na omde to kese ato so because na British fo na ko a mo musika ya asa edi omo ya omde to no na ekum sa amanto ahodo yi na American ne ho saa edi eduru ba bi no ena 1775 ena America yes da bi yenti ase nti se woti militia didi ka America militia no ene British asrafo ni di bom a won mo ko ntokwa pa nyasem ketwa ede pre wo mo fa ahodie na edi kan kro mo de sha ase ne se na British fo ne de wo mo no ma ba wo mo nto wo mo se eto da so na British fo ne de asrafo ko so wo be hye ama saa kane America no na nye United States wo mo nkeka wo mo hu mu sa na ya manto ahodo no wonu be hye omo so amoma to saa British fo no ma no na eto no da so matua na so America no hu se wo tua saa to ni nyina wo mo to mu tua to ni nyina ne ye ma wo mo enke enya twaka e wa mamuo mu ana se parliament ye be set no ana wo mo di bu aman no wo mo nka ho enso wo mo to e ne ye de edi dwuma eti America no keka na ho American militias no ne British soldiers ne di bo ni 1775 and to kwani mu on the 4th of July 1776 and America announce say wo mo ankasa age wo mo ho afri saa ekwasom no mu wo mo pese wo mo de wo mo ho na wo mo accept British fo no wo mo enhye suo no ebiem ti America so no mo ho enhye da anye den papa saa bre no enti France fo ebeboaye wo mo so de asrafo ni sika ne ade be so asene other European countries no so ba ebeboa America mo mutimi edi Britain fo no so enkunim maduru ba bi British fo no so mo ho kire mo na afi wo mo ma kwan se wo mo ankasa enye wo no mo eman a ene America fo no keka wo mo bom be the United States amanya hodo wo no keka wo mo hu bom a enya the United States of America enti wo mo official declaration aye recognize America and American independence no was on the 14th of January 1784 14th of January 1784 eti abakọ semu a ewe ye chi no nti na hu se America ifiri ba bi na beduru ba bi a wo mugusu omo ko omani weni abakọ semu a ewe chire a ye de ma wo eye ene abakọ semu nsem today in history no emu ensem no insha 104.5 ene ye bedi nkomo pi maka chiro se de obokata mu nsem na poso no so beba 740 na NPP nsem so ye bedi mu nkomo afi anamotu a aban etu nso no ni nyina mu nkomodie no ye bedi enwumasua ho nsem so bia pagya efa LGBTQ ho na akosi se Ministry of Education so the krata aba ene ye bedi nkomo adwadifo nso beba fia ye no mbetwe nkomodie nti omubu yekom ni nyina wo mbekirikiri mu ha sei wo nkabo mu ku no mbeba ha nti nyabre na ne yentra ene nkomo ha power packed and opay yenkone yenkɔhwɛ esia pomuden ho nsɛm quickly na afi yewi a de aka no ye de ni nyina de asoso de amount Nature Smile Dental Clinic on se meka kyerɛ so bo ade ama ye serious yetimi sere na obesere a wonu mu na beboa ama bibia atumi akoyie de ama me ba yise ani atwetwe nkomo Ishra 104.5 and now who you want sir Doc, good morning ahoto wo hode Kristo adom ho atoye ye danase anopei ye besua de kakra wo de abribia wo kyerɛkyerɛ ye sia pomuden ho nsɛm no sia abobɔ ntokuro ebi wo ho nso a wo mo de card ye nyeye wanya nampa na wo se sɛbe ase ye wo ya na afimfim wo ya benya obi akosɛmu na branches ni nyina ho ye de Kristo adom obia branch bia ne Israel FM baby amukudru nti sure baby ekoso pa I know say Kumasi na Konongo na branches no say bia bekeka ho pra Accra de no eba yenyanwie Accra nkoko na tema wow nti eguso a ne sa ene enkran mo hwe anim obake ye ba ye bere mo sin nyina ama mo kama doc anopa de ne yesua mekoso achia wona oti Israel FM
ana mechia nature smile adwumayefo nso nyina ne doctors a ye no mu eye adwuma ona wo ko no Dr. Free Dr. Samuel Asare ana doctors a eba ye ho nyina tete Derek ubia no ye bechia no afi nurses nso a ewo nso ana managers a ewo nature smile front desk ana cleaners nyina ubia oye adwuma wo ho bia na ye chia no right enra nso ye da wona oba nature smile ye branches ni nyina ase gidi se ni nipa no doso bo 7 kra na ye wo ho a ye adwuma wow ebe stress ebe da o mase se onya abotre ma ye anadwuni nyina na ye hye ho a ye adwuma mo bo 24 hours one fa 24 hours na omo bie tuma be kwa akwaje permit ni bi na so wa rani bi ni awrani bi so mo incentives no mo mama mo so mai bi mo mpeka krama ye na anadwuni nyina no no yesa ye be fa nipa ni bi aka ho sure nti we mu pan opa na because eno se ka sa na wo ho anka 7 ni nyina no na wadwuma mu be 8 mu ho na ye wie the last person sure nti se no ba ye mfa sa pressure no enye na ya breyi pa nti se ontumi ma ya onso betimi aba nature smile dental clinic na ne e fa osi hu bia no sure waba na ya ye ho adwuma e dia ma ye di Christmas no awie ye didi nneoma bebre obi wa just wan hu se twam I just wan hu se bibi gu tuam I just wa kan bi hwa ansa nti saa na wote a obi wa kra isan Christmas nti na onom nsampo da Christmas nti wasua se di sinum nsa fa wo ho a nsanye na wadi kan no makomu a wodi bra na cleaning no ne wadi no Christmas ni mu nyina no waba ma ya cleaning no bi ede amount na se nsa noesen pa nsaesen pa ene ta eye cigarette no esen pa okay se unsua no mo ni titiri mo abuse no obi wo ha every day no what is a bibi wonanum bibi adwene ne sekura no wonum no anum no atopo wan topo a osi bibi hwan oze ya na bibi omsi bibi chi wo ze say ai meso oyefunu ya de enti bibi wa anum nsa na tina ni so na no asa atopo no mesre se what is a how osi ema ni titiri unya halitosis no ebi osa sa anum ta gusuwa obi wa ngusie no so afam no ye gam no etia ngusie pa sa oral cancer ekosuru ni nyina no de dodo na no ebi gina taa ye nom ya no se onfa ye number no eda obi wa ne first time a o tie ye sure ni titu program yi o no file number no 0539 839 335 0539 839 335 ebia na no pe no se o ya wo pe ba bia kutu dentist adwuma se obetu se nyoma bebre na eba ma ese yetuo ititu de dikan cavity ebeda esimu tokura ebeda esimu se otra ho ma tokuro ni kuduru ba bia esen no wanhwe a o dentist beka se obetu no de memfa ya na ya awrehosem se ade no abeda ho na uyi wani to da bia ya na udi adwuma ye na chi a wanhwe a ene eyo ya no akoto dai klubi ana para bi no wanom na ekọ ende automatically onum aduro bia se wo pain mu na onum eni painkiller bia e be reduce but eno nkire se wa solve problem no kona ko hu dentist uyi no free ho a obi ho a na onya gingivitis nanum ayekuru enti nanum ayekuru no eno nso timi masen wa hwe ya ebetimi ase wo gam na ma uko hu dentist a obeka kire se sen no obitu uyi no free ho a efo bibi cracked tooth esen bi ho a na wo boka same Christmas yebu akokọ kase no ohun se bibi hyedo mpenum onimpie ya ne honto no ohun se akokọ furu na wari nyina no amen no ade bi na hye saa do mpenum no na opeso bowura do mpenum ko yi saa ade no enunti oye saa bon se sen no na adwa ode ne sen no akoda ne do mpe adwa eno nso se uba na ye examination ye hwe na adwa no ye so severe wan hwe ya na o dentist akase obetu sen no
obi onso a trauma obi a kwanhia onka bi nhye ma no pa okọ na adwa so na ya wakoti ahwe na wenya nkwanhia na ne seso abu okay eno nso ebu na ebu efa baabi a wan hwe ya dentist nso betuma ka se o tu sen no sure uyi no firi wa obi wa ne sina ibebiri wo nanum opeso hye braces nti ukọ orthodontist ana obi a ohwe odi braces gu sen so arrange na kama na omne from orthodontist eno nso wan hwe ya obi wa se ne milk teeth no sin a yewo no eba afoforo no yesen ke free ho ema permanent ones ne be hye na nem obi wa ni nyina ntimi ntu bo se ne instead of 32 no aye prekesi wo nanum obi kura de ebo obi kura nso de no isan se ne jaw no so anenti no sin na yebebre nti da bia nka wo nanum efise ne twitwire kura no ya ne ho eye ne den eno nso se ukohu dentist a ohwe sin no bie nanu wanum otimi hu se osin we de ya milk teeth esen ke free ho eno nso obetimi ayi bi de afree mu okay ya free bi imparted tooth obi wa ne sen no esan se milk teeth no antimi antunti no esi ho no na permanent one no nyankopon ache ne se den a omranti opie no na obi si ho bo se wa para fa nchen nti obi wa utwa na yesu abo se sin bi hihye gam no mu a antimi ampie anwi eno ya na ha dwen pa ebitimi pia esen no kra anka esi kama no esan se ono hyase ho no bo se opie nkaye no esen ataye sapa ye wisdom teeth and nine we yanum no esum you no eno na the last teeth nipa yanum right abrofo no de obi ho a enye ne ya esi ho kama but otimi kọ ne dentist ho ema ne yi efiri ho ma no everything we mu kire say with the 28 teeth no otimi de ye de 32 no etimi eye ana no pa so ne hadwen isan ni position ba bi a ohye no obi a entimi pie wi na impacted bin se hye ho make say obi a ne sindodom sin da bia o problem unkom na impacted eno so kọ a o dentist no timi etu esen no di firi ho ma ho eto ema esa aboa esen kaye no enti se ne se utie insurance firm na no pay a ona ene udi sa nkomo yi akyerɛkyerɛ wo sa extraction ana se kwan a o dentist ebeka se obey extraction bi ama no nature smile dental clinic yawo kumasi krodua imu a yawo kaase no eben ahensan esa ben ahojo esa ben asokwa ben atenga junction nti ba bia ufiri ba bia atonzu ka de da bia me ka se ba bia kaase wo no atonzu ka bia wo de wo ben mate na wo se wo ba kaase ana uduru kaase a enhye lungulungu yawo station hwa farm depo kasie bi pa de ho kuma se no ne farm for depo aso oboduru obonse omo flyers no akese bobo sa wo no ho ni direct opposite no filling station e no Liberty filling station ehwa na dance rural bank ewo Liberty enti omashan so na say blue and red ufra hinsan na eba uwura mu blue ho na odo ani kire ka ase ho a filling station di kan na ye total filling station o try na Goy filling station eto aso the third filling station no e Liberty filling station obeba na bro sign na mfrosoro eto da bi a gise ye pu obi ma ni gina nimu ho obi aba nze ya na dental no dodo na kwhye surunti obi a tie odim se yenso ye wo da bi ye wase enti uduru ase ho na uwura mu a obonse wonsa benkum so glass door eho anika yie pa na wawuram ade bia efa ose ho no mesrew edini ye nature smile dental clinic yenhye ne so obi wo ha na wafa din fufuro na enyemu ne da bi edin we nature smile dental clinic yene mu atena ha every Wednesday bia ye ba ha nature smile dental clinic de mudi nimi ye eno no enti snititri say opeso ye braces ni bia obetimi ato afa ye ho na ya ma payment plan kama nature smile obi wa akoba bia ma ya bo no buo bia ne ye machine eno soft bi frame free kanishi Pentecost soft eho mantem ho no frame free eno o kan ba bi price bi abo no na me ne di nkomo no na me kan de imagine no ne ni agia onso se wako ba bi na price ni nti adane utipa ya Braniches Smile Dental Clinic na yema payment plan uyi no free ho
ebu halitosis ade se oni nipa kasa no o twe ne ti ho obi kura ntimi nka nkyere wo saa de we wa wonte ene wo abetena abayese unua no ete se wo yere wo da oni wo sori a oni mesra wo se egu animu ase uko baabi a watade a wahye no ehu na won kasa de ohu ayefu ubie wano ana we afa ha na we afa ha mesra ko hu dentist sure ana uni dentist bia Nature Smart Dental Clinic ye bem wo ho frey 0539 839 335 anope ya ye adwuma edaye su bi mai 0539 839 335 ye adwuma firi anopa no nwotwe ya ye bebie enti free 80 ko nyina no nipa dodo na akra mfre esan location ba bia wonti no bense wo ha na omo basa anti wonso se ebia opese obi opese hu price no se ne esitie obetimi afre ye be kire e be ma range a se ne esitie kwasi ada pe na ye nya adwuma holidays ni na ye adwuma free juada akopem memene da anopa 8 kono wonso obetimi akole di diner enkran ene ba bia wachiri na ye ho adwuma no so mu free bia ya mitumfu se opese oba obetimi aba opese otwen so a obetimi atwen enkran ne temade no na mu mu pese obekumase ya na enwanwa so bu takura do se ha na obeba bugo so na omoba bi firi sankore bi firi jete bi firi akiri bebre nkoko ya na ope ba bi ade ni hini ho na esen ho asem no obu a mpese obi behu se okoye ne se ba bi ote no nti opese okọ baby e wo chi kakra na ye mpe baby nipa wo bebre na wako hu fere for say sa asumasi obu a ura dental clinic onimse wanum kura na se bi da bi ye nioma bebre ye cleaning ye whitening ye extraction ye replacement ye braces ye RCT ye procedure babro aduonu e dental clinic enti obi o a mpese obi behu se ura dental clinic ye ho no e din nipa bie ntwam usiwa de no akoye ada na osia efita say o se ya di uhuni eno ano no Nature Smart Dental Clinic yes ye da CP Shra 104.5 osia pomudi hu hia eno ntina Nature Smart Dental Clinic esebra san se ubetumi adi 100 years ubetumi adi 90 years na wo sen wo gina se de obehwe no minim papa bi 90 years ne se ba akokura ntuye bibia sisim kama pa Mama mfa birthday wishes is runko enkoma Elizabeth Yeboa your birthday Elizabeth Yeboa we are GRNMA Offensive Municipal Chairperson happy birthday to you nyame inshallah woda no so na onya wo kese pa ma won kwatenten ahoden wo na okokwa mu mpa ye nyina emrem minim say 2026 has a lot of prospects for you ekwan bebre ne bebie wo mu de ama wonti ye nhira kra kopim so be ye nhira kra on your birthday nyame inshallah pi enche da obokata mu nsem na poso no eba na ye de ni nyina e de ama adwempa hene ne amansan chiame obi emreku e de ni nyina e de bebre ye na hye no nso se enei ensem gu apono so nitiwu enkane wopania na wono enehwe ye bambo ho nsem so asrafo ni nyina da na bam na adoda nkwa akufu ado apen so ene wo kire se ne waye bida no ye friend aye biafu nti Dr. Alhaji Mahmoud Baumi amom nsesa no omonsa amfa ne nko second time no we no de ebeba na first time de amom nsa nko try first candidate ono no nsem a o ka no osanso kire mu se ehuhia se amamuo no yetimi ye nhyehyɛ pa bɛboa ma Ghana atumi atumpon Professor Frimpong Boaten so akasa o se wo free MPP mu ne emfiri mu kina ti ono letter na aba no enye nasem ensem ne namu na kenofori ataso ho nsem no egusu a kyese ene namu a ene maka kye se ene adwadifo nkabom ku no betwetwe nkomo no achi ye bebo awura nsem ahodo pi no amu na afi yetumi edi nkomo pi amansan chiame good morning very much good morning bibia boko de ben mike ne kakra mami meti hu pa hafi no abie
first no Bibi aboko de. Bi gina me na so say e go so for car no. Okay. Ya na Azobes ni modern. San say kwan ba bi nye. Right. Say Azobes ni nye sa hwa na ja. Wo buku e for se mara mo so mo. Akoye bibi e ho. Na wunu ya we. Oba say da bia me ka chense wo no de. On say mu mienu na ja. Mu kra captain band no. Me ye giriti. Mami akoso ya kai wasi giriti na giriti no ma tenase adwene ho a za abrofo no medi ase so on say o be ya aduane a okay eya na wakai no ma akeka aka no ntentem o mehia meko mehia ntosi nam kra na taba achim kane nam be nam de ye nkwan ni ade but o wie ni nyina wie na enchini nimu a emfa o te say o kasa be hwe yi so won de make ba nim de o ka ba be say masuro ni adwempa hen enchini nimu a me de nim nchine kura o ka mintumi mo mitrim kura na say ana na be bo nti so mate ase nti no say de wo ka no say de wo hya ase a wo ka no nye saa ne te nti meze eno ne nchine nim no wo mu bi yeye wo mu bi a esipo me nim bi ti entimi esipo so ni wo mu bi sese nti echire mechire wa masa adwempa hen ba ya de nchase ni no mu fence bi mfie mo na back to professor Frimpong asema na okay ye beka ho asema na papa is one free party no o sisi de so say a party ba ko no MPP party ba ko no de original one dem but fake yi de enti say fake yi so no omo na antena se enti ye be kira ase ye jatwa tom sa omo antena se okay na say enchase ho enchase ho okay enti ye be kira omo ase jatwa tom ye be kira omo ase omo ante papa na se okay enti ye be mo ante papa na se because wakansem omo tenase omo betenase omo tenase a omo betenase o say o ye rap competition bi o ti rap ne pa omo tenase ya omo betenase but no kure enkrata na bade abode wa ha ensam no de ebi gum pa edosun right enti ene no o ma sense tretra na ene no me fan say ebrewum ye hya ase ne bresunti mo fa be 44 and tentem say we dey patupa na unim say ne ye ba no so no ye nso agya be a citizen not a spectator ye ba bi atie any yellow cruiser esim ye duru kwa be hu say ka bi pai ekrom 7 series eno ho asem na be kan eti eye nam say adwempa megina na makotie de enti a wo pai ekrom 7 series akwai na wo pai from Santasi to Kejetia 450 pesos apasenya for ne buo ho ada kwense ho ya de nti agya moje 5 cities kra ye nkasa na ehura ba 5 cities na enya ka no atum ade agye no pe ye mfa de rubokrata no wie ho ye be hyeda enya bre aye ho adwuma so ye mfa de rubokrata no entoa so me da se kofi me da se ye nko ma yes yama ye tiefuo nyina kyen mo abusua join ye Facebook insha 104.5 on Facebook page ye live na de rubokrata mu nsem edibia ba mahunu ma bebre wani mu edikaditi bra yenko me da se ya ma wiase nyina ache edi amaje so ya mansa nyina ache me kwadwo bi emre kumene adwempa hene kofi ma ensa adwene papa na papa ndi wani mu kan yo na mafa da ubokrata the daily graphic da ubokrata no na asam kakraka ede nim here aja me de esum nyina ne se abanya eka mu me kire MPP abanada no wo mo afiri dwumadie bia se no fa no agenda 111 na chese ebia ukọ emposo ebia so wo mo hwe senka wo mo besi ebia apomden ebia ye me kire hospital ewo ho no mo fa no agenda 111 na katai abamane achem se hwe sikatwitwiri die pa wamu ekukuru edi ekwawura ma ne nyina echi no wamu egya dodo na jeje mu ebra wamu fira ban mu na eno na daily graphic wabo amane wani hia se contractors be se aduasa enum 35 katai echese wamu empanifo san hwo se wamu ensan okay enti na ese contractors be se aduasa enum na yen awoda omo se wamu refund 7.9 million Ghana cedis na chese we no minim se yedema omo na omanye na omfa mro se sika no yedema omo se omfa nkoye adwuma no omo ntoa so a katai wabɔ ho amane ewo anim ha ye hwɛ anim se medie nka mdede maze ka maame a nka menua nie agenda one hospital no wo mo nyama yen na me kwata metie sabi me yade a me ho atimi ayede atome etikata ebo ho amane ye die 7.9 million
we cry dollars o ene emu odu na 35 contractors ya awda omo se omo enwe fund emra 80 contractors ne san first can emra e kwan e fa so a e bia omo de agisika enye kwan ne kwan so a sika no san first can emra 73 billion that's 7.3 million it is say 7.3 million it is 73 billion we 7.9 million 7.9 79 billion Canadian anti enye hwe so omo amfa kwan pa so a ne gia na ese ye ne de bo oman no okay e de biem mame emfa anim ha ya na mampani abedi akire na wono eda hai na mami ni ho fepa wa hye Natalia fefe we abrewani nkran bia ada mami da ha na asama akatai waka fa no ho ewo kratafa etoso edu ebaako ene se mami na dia futuo akọ ede ama ankwankwa school no se wo mu ensupport free sanitary pad initiative no na chese bia wukọ school ma unim se school nto aso SHS madodo na ya de mpempi na no amoasie ho kọ atwe de mo pa ka ho bi ma nkofo bi nso fa ho we kakasa mami ahyese sa ade we no wo mu tu ho anamo na we na frase ewo aban schools ni ma wo mu ede afutuo ma ankwankwa schools ni se wo mu we na wo mu nso mfa mo ho nye sa dwumadi we na emoasa de be ya ma na mpempi na no mu kọ afikira pad ho ensam no yire edema wo mu no so no wo mu atimi abreje sa gabo na ensam afoforo pi wa ha we ne ensam akese a daily graphic wo de ego anim ha na mete Ghana's favorite newspaper Ghana for pede de obokata no daily guide na anopai an wo kire mu se pandai ene ode beko ni ahwe won sam se de sebetie enra ana omai asende bia kuba tan supreme court okọ asetena na ye nyina ye nim se pandai sam no kasei ndc amanyoku no wo mu eche so mu gidie so 2024 bato mo na we ne ye na se MPP for se bo mo de katahye na eye ya no mo chinchi mo sa no mo gi akunya no enti mo de ho asem kodan ye tamale court a wono so bua so se de asem no tie ni ntie be ye kra ba ne enkoto ni nyina afoforo na no na MPP for se nyane ha omo ntomo asem ani nyeyi to mo so tam asem no na ne de che ene eye Ghana se dibia kubata Supreme Court om de asem no ko ye no Supreme Court ene December bo so da to so dunsia ene ode ba ye se da bi tamale court asem na oka ye no se ye nkoto aban foforo no ye gigina mu anyeyi anase ye gitu anyeyi ayemfa ho asem no nto na ye nyina ye hwese asem no ya pene pama sibere ansa ne yetime hu se de ye se me beka ho asem ti no nanka ECD wo hwe nim se 30th December no ke beka akoto aba no na so so Supreme Court chese de bi ye chese sen ansa tenra Supreme Court ko so asetena no wo chese nsem no wadoso dosum afani nye obi aboni nkuru awie ye nya ntoboase na ye num so ntwen ope benyakopo ya adoma obepo musume wo ni de toso aduonu enwotwe na chese January 28th oso de atemu obeba oba be kire se ye kwakoto no foforo se enkoto no foforo se ye be ye ne den ye ntwen tie no ho asem da obokatai enso ede aba anopa ya ene orua eye Matthew Nyandam wode ne fonyine enso de apie eho kama no wie ye no ana wotwa mfonyi bi de aba ene eja kai bi no sa ka we na baba na so mfa ne sen Toyota Vox no oh okay ene wo mom twika na e kan wasem mi ntwi bi na ma usa ade yellow bi a ya bobɔ ne toa sa te sɛ de ya chichiri banku no na wenye koko de wenye koko enye koko ana wani suwa ne enye koko we ya chichiri no ayi na ye koko a di no mde chichiri ho no aha me kra mi hu sa picture no me hwe say ina me fin say bia good wo mo aye na yide ko na bia ya chi koko ene smuggle say ya say we no mo san ka wani bia o and ya born a dua ne sa ya cheche ne ebro 1000 oh yes pemba ko ahansia ani dumiensa boze gitu dumiensa no kwa we daily bread o mbenu mache daily coffee we so esoso pa o eyasem we be 2 years we no ne nkwada nyina no benum se nipa ne konom ko ade a 1613 nessa ade no omo hye de dua no krumu anaso odi firi ba bi na eba we so odi firi tifi do na de ba sa ai ni toma konkran northern region yes enye nwanwa so say recently IGP at the task force omo water malene na sefo and if you look at drug dealers a omo achi omo a ebi ye ma 21 years old lady bi a omo chi na no I say hey eno pa na egu ni dem ene na tramon ni cocaine ri ni they say eti wono no mo twe fam eti na IGP the task force ko and they are doing a very wonderful job
omutumi dua na say ade ne de ye wo ni uses bebree wo ho itimi de go fi ade ba se nya nyintum enti no untumi emfa nya yi se say no mum de okotire de ye illegal yes it is media say me de ye edura hwana ba beto se omo agye atumni aye yi a be ma tumi krata wo de be yes adwuma etimi wi aso ba beto and wonni tumi krata no a wontumi yes adwuma because manfo abuse no and there was strength bebree ye omu ahodo ye wo de ano eden pa na ye wo de ye gitumu ai no mo de ye nnuro ni sa no ma no enti se enye no bi na wodua ye wo grade e be mu adua nye bia na betumi adua na de omo no mu yi de enye grade no a no mpese omo ye yi no we no ye atijade ni bia ye nkwe ani anu mfonyini eda ha na owi aya no no de eye ankane oman futusam ni orua kinofori ata wode ni mfonyini ede abana kwa na se ni mfonyini bia da boka ta de baba bia no na ani mu hyada nyefe ase da bia na wado huom we na so atwi nani o onti obi case wose me hwem nim pos me mfie mu abi na ata na wa ba ata na bi wa na se de okan ya tepa nso yemfa yo ani ya wotem se orua kinofori ata nyakopo ya atoma obepo busule wo ni to so eye aduonu ne won sansama ewo USSC ano wakodi sansame ewo eye wonu amusha akwantu odwumadie ne ntoto yeso ewo US wonu no o chem se won be hwenom de ho atem wodi aba se ono so ye bo na asan amana ba Ghana ha se ye de ne beto afiase se ye be ne den on be si hu gina ye nyame atoma eye June 20th entiano so ho asem da boka tai abomu enchirimu na owie no che se enipa hu dwadie no enkrofo bi yensa somumu na wamoye makomako enson obaba ko edinam ana mrantie makomako nsia aka ne ho yeso omode adwuma omudi Ghana ha no ne se force abuo na timi fa bi na okogina kwa na wutwa ne seruwa no ande da bi nipa wudwadie no mbedie ai nipa kwa yankuntu dwuma mo okay eno wudwadie no mne na police fonse se saa adwuma boni we pa de ye hwe man enkoso Ghana ha to o makoso mu kukuro na omusa so mu no mo chese nipa makomako aduanan nwotwe 48 a chese nyame na di o mu afofie nya sa akomo so ye do mo etwa mu seluwa ama wakoye nkuntu nyuma eno so police fatima bo mo ma rescue wo mo a eno ho asem enso ewa ha no mo na abutreka asemu nsam no gusua na eja Frederick Kumi ni dia shada kamna mu no ni ese krachi one afoforo mienu bi e ka wo ho Lord Eshon na Bernard Edu yesusu se sabio kwan a wofa so munya musika no ase omo defe wo mo nyansa krono no won ebo na omo wi abroni yes okay ti ye do masam no court ni ase asam na udredue ma na nhyada nsuo bi anhyada nyina mu nsem ni mu nhyada nya dusa na so court chese watu asam na kasa asan so de ahyada ene ho asam enso ewa hanom ne mum yese charges awodo ede kwa adu ede abo mu ni nyina no court no chese wa drop it na so obesi hu ginaye tie no so asam de oboka tai ede aba ene anopayi eti no when am free the daily guide the oboka tai na mahurima bagina the Ghanaian publisher ensem no eye bese num na wa ha na meyimu akese be miensa ai no no ebia ha na Pandai election ehun sensem ya meni kan wansem ya na court ahye se nyame ya adoma 28 January na wode na temo pigwa krated na no atum bi ewa ha na opani frempo aboaten akrada ha a wahwe ni court pa we ashwan na emu no de shin side no esi bru na wahwe ne tie red kese mani abre pa na asema krata ka fa munyina ne se MPP for so ma bre papa yi initiative no ntia ne wo modern nam kwa so se papa kia ne ke ekuo no won beyi na frim ye benya yi wa frim enya yi frim ade fa wa utrim pofa ko ye mpe obiem a kratai wa bo ho amane a eda anim ha na atoshi da anim ha o ma mi kura microphone katafa so miensa e wo the Ghanaian publisher na e kan asemi wo kire se wo kura microphone wo tiam e kan che delegate ni se akato na bro na ye nyina no ye koto aba akoyi panye obehim franka ma ye wa afimpino ene aduonu ngwatwe eno no wo chem se MPP pa pese wo mo eba abamu ebiem a
a ɔmo ɛto aba no ɛde tia Ken deɛ ne wɔn ɛdi ntwopa wɔ afimpini edu no wɔtwe wɔn ntoma Ken na Ken ebetumi ɛyi afiri nkwaso mu abɛgye tumi de ama yɛn ɛwɔ afimpino ɛne aduonu ɛnwɔtwe a krataa wabɔ ho amaneɛ ɛwɔ anim a the Ghanaian publisher nsɛm ɔde ɛbaeɛ no ebi no ɛne mi bɔwuram ɛwɔ Daily Post da ɔbɔ krataa ne mu na ɔsoafo ɔhwɛ ɔma yi apɔmden ɛnsɛm ɛsoɔ ɛyɛ owura akwabena minta kando neɛ ɔkyerɛ sɛ wɔnom a moyɛ mpanyinfo a dɔm atuatwa yaresabea ahodoɔ ano no 24-hour economy policy no adagye nipo so ya hyɛ aseɛ yɛ firi aseɛ ntɛntɛm so wɔn hyɛ aseɛ mfa nneɛma ngu akwanstitiri OPD ne ɛyɛ labs ahodoɔ no wɔn hwɛ sɛ ɔmbɛwura ne 24-hour ɛyɛ service no azɛ ɔmo nyɛ 24-hour no ho ɛhefa hospitals no OPD ne ɛyɛ lab no ɔmo pɔn ɔmo yɛ OPD foɔ ndi ɔmo yɛ ɔmo yɛ obi wɔ hɔ de bia agye ayifoɔ no on sɛ OPD de ɛwɔ mu ne sɛ most of the hospitals ne bi wɔ hɔ a anadwo no okɔpɛ doctor bi a wunya no ne saa no ma no nti obi tumi ahwɛ OPD ba na doctor ni obenya wa hwɛ wo no akɔyɛ den nti no ɔmbɛwura ne na lab foɔ no nso de dodoɔ na apon ba hospitals ne bebree nso wɔ hɔ a I mean, omutimi, operate ema de chinti ye adwuma no enhyehyɛ nti wo encourage omo a enroli ye no ebi ye dada but omo mfa omo hu nhye mu no okay ene abusuafo no mu ensɛm so eno no na no achi no wɔkyɛ sɛ aban ayɛ na adwen sɛ obetablish kabotia no esom Ghana cedi no 10 billion na yetimi ahwɛ de ayɛ mpuntunyuma yedi bi sia yaresabea no na yɛhwɛ de bi yɛ akwan so ahu sɛ de bɛyɛ Ghana economy no ɛsan so betimi anya nan agina so ama nneɛma akɔnkan ne wɔtwa mfonyini bi de aba hu sɛ gya asewe ne wɔ site a project bi ba bɛkɔ so yɛbɛtwa homam anase de aso abɔ fam ɛho nsɛm enso ɛwɔ ha na owura kenoferiata Nimfonyini no enso eda na wɔkyerɛ mu ɛsɛ immigration and custom enforcement a wɔnom wɔ US wɔnom kyerɛ sɛ owura kenoferiata na ne ho ɔden na ne ho ɔden pa na wɔtiapɔ onyare na ne mu ɔden ɔmbiri kohyena onyare na ɔnyare na we no Ghana yɛbɔfo tena wɔnom wɔ US wɔno na ɛka sɛ owura Victor Smith na wɔkyerɛ sɛ ayifo ka kyerɛ mu icefo ka kyerɛ mu sɛ owura kenoferiata na ɔnyare na ne ho ɔden nti ɛno so ama ne bɔ ɛwɔ hanom Daily Post ɛnsɛm ɔde nam anɔpa yi ɛno no yo mami enrima gina the Chronicle the ubɔ ɛkrataa no mu ɛno na mede tumi deɛ napɔ na kwandai na hyɛ badwani yɛ nei yɛatwe na konya asensɛn onumnyɛfoɔ maturo nyindam papa yi ɛda ha ɔna da so no yes na wada ha yi na wokura ne microphone fɛfɛɛfɛ na opere to Supreme Court say High Court judge na watemare de no wɔn kwahye ruling no judgment no wɔn kwahye okay wɔn nyɛ sɛ wɔn kwahye sɛ da piagu wɔn piatotwene papa da ha wɔn de wo pray to court no wo sɛ Supreme Court say wɔn kwahye wɔn tungu baabi kura ɛno ɛyɛ asɛm kɛse a ɛno ɛda animu ɛha na Kenya Japan so da ha o ɛna waya ne nsa afi yɛsesɛm so kai sa anwom atamesbre na so afi yɛsesɛm etue no afi yɛsesɛm Kenya Japan bre na so ɛna wɔda ha no waya ne nsa se ya na ne nyinaa ne sɛ Twifo Heman MP wɔno ɛna ɛde afutuo kɔde ama delegate ne nyinaa sɛ aban de amia aduma 30th and 31st 31st ɛyɛ kana ɛna ɛkɔ na abrantie bi ne bɛma afoma me akɔkye no yɛse sɛ wonam wiase a ohwe no ya no ahwe obɛma yi right yɛsu sɛ wakɔto mu na ɛne kɔɔto nsaka no yɛama ne sɛ ɔnkɔda mfinhyia mu ɔnkɔda afiase mfinhyia pɔrepɔre aduonu ye to pa baako nti ye abrantie da ha wɔde ne nsa agu ne bɛma so ye mbɛma wɔde mawu mbɛma wɔde mawu so wɔno ne nsa da hɔ no ye abusua bɛhwɛ ne Facebook ade wakumi o bɛma yɛ mɔbɔ adeɛ wei ekuro we mekan yo 20 years ukɔdam sabi kwatie mu ana 20 minutes ni 30 minutes ebu akura no 25 minutes per ebu 3 seconds pia na say normal idea normal idea between 5 to 15 minutes is assumed to be normal even 15 okra no ya na ehu ni say stream but we are within 5 going I mean you are within the normal range ko ya mo bi ekun wako wo hotel wo mpaso Dabio Kofina woma eye below 5 minutes ni so
eno na wo boa wo ho kakra kakra na so yare wo eye wo no ma bi kura bitumi aye bi kura ye nuane di bi so okra no wo depression create me ma dopamine level for family ade bra father kan twa to akasi ma mienu na ene abusuafo me de eye the daily searchlight na etwa so amawo na wode eye ankane osoafo ana ono ehwe atenaye abode mu nyansapo ene eye abefo ententan nim de eni dane ensam so owura obemfo frempo boatin odimfo nyi dia ba anu atia se hwa mo na omo hye kire oduma omo se ade ya yi mafri party bayi party my country say fake oso si wa yi mafri de makohin ye was on party original one nimu enya fake no dia mo kan wasam nya numu no wo to obi atimi nyini free party bia mu oda so ya MPP ni mapa kroje MPP ni enti eno ho asem enso e wa hanom ene anopei ene asem kase da eno asem kase da hanom ti ma me fa no ansi abusiafo de mbasia na ejatuato atoa so dia me jeso ya mansa nyina chia me kwadwoben emre kumene adwempa hene kofi mensa ne papa na papa ni wani kan bema confidence abusia ejatuato Vera mwase yebeshia weche ho insha 104.5 abusia join your Facebook na afi yeni nkomo binene ensemo ho. I wish you all the best. Thank you very much. John Twako, but you have handled the situation perfectly. Thank you very much. Very sensible, very sensible questions. Thank you. On top of issues now, knowledgeable, very interesting. Thank you. A great social person. Thank you. What is your name? Very Kofi Dawson. Very Kofi Dawson. Yeah. Bravo. God bless you. Thank you. Wish you all the the best. Thank you very much. Nafa phone boy. Won't say that. Nafa me kwa won't say. Or say some of their agents were illiterate. How many can clear? Say some regions. So they know. Can see the Tiana. Fedianim Osronim. Akokoa tena de ye ne be konto kwa obian kudogo hute owia wawe asa akanto. I had to say Kumasi BBC Ghana BBC. Ejet Tiato. You can see the Tiana. Fedianim Osronim. Akokoa tena se. Isha 104.5. All right, Isha 104.5, and the 14th day in the month of January 2026. Obade ediache yedie. Eyasedan kwa, but omaibia ebetumpon no. Ehia se omunya eye amamu nhihye ya ejiremu ye. Including eye nhihye ya efa eye amanyokuo ahodo ho ewo mamu. Enti ye ka se yenya strong opposition party, yenya strong party. Se be ya ombetumi aputu aban a odi dwuma on ni toes. In fact, the media yenso ye ka ho bi ye hwe se ye bema aban no aye accountable no. Ehu hia nso se amanyoku ahodo no nso ewo mamu nso nya ahoden no musutumi gina
ehwe se aban a odi dwuma betumi edi dwuma se be ye beboa wo man no. Join your Facebook in Share 104.5. Enunti eya na ehu akohia se yetumi kan sembi ebra etochiw a ema oman no amamuo ho nhyehyɛ anase ya manyo sem no betochima anase ohaw beba ho. Enti enra me ko hwɛ videos ni bi na some of the comments any ade why are you holding on to the opposition now attack opposition and who you say now when wa ban mu any ade. But you forget say with a strong opposition you benya good governance. Eya na ere fie ho say si enya amanyoku a ejina mu brane ana wo mu atiechiri no ejina dia because you were members of parliament ya enye abanya a wote so no nko a enkrofo na emum amanyoku ahodo no mu enkrofo bi ebi kura nso ko kontakro independent candidates. Enti wo hia a strong opposition say be ya ebe putu abanya a wote so on the tools. Na issues bi wona sorry a na ehu akohia se yetumi eka ho asem. Ebeto odwa se krata bi apie monten a eye MPP chotrofo pani Justin Frimpong Kodua JFK ene dia babonten a o kire se wono mo etu anamo so ombeyi Professor Frimpong boaten edina free eye amanoku ni mu na utie hwe krata ni mu a ene nsem a wono mo ka de agina so ede ayi no a ese papa yi akoka se party ana wonim ne kane no Frimpong boaten ne da so yi bra Facebook in Share 104.5 yera Professor Frimpong boaten ene da so yi papa yi se ye kai no Ghana ha eba akoma wo mu a abene wo akoma operation yemu pa se enyi akoma mfiri wo mfa foforo nhye ho na yenhwe se akoma yade ho nsem ebekọ nkan wo mamu a papa yi odi mu ntintimai pa enye Ghana nko aman ahodo so gini nimdie nyina ene ade de boa wo man papa yi dwuma wadi wo mamu ha no sebe mprediasa amanyokuo bia enya no wo amanyokuo mu a enkoma ni beje ho ye kanim difo a wo mu wo amanyokuo mu amanyokuo enim benyamu a papa wei owo amanyokuo bia mu a wono mbepe na krata eba monten no se papa ya koka se party ya no onim ni dada no enye no no ohui na emum party ya ohui eye de ohuni se eye fake enye party na no onim no enu nti ene yesi ye de agina so a suspend no ana ye de agina so ebeyi na free party ni mu enye ye de suspend ni mpo na wo mo ahase ay Justin Frimpong Kodua JFK ese wo de ko eye neck ene ade no mo ahwe papa yi ye tu no afri amanyoku ni mu ba wotie ye wura Frimpong boaten na semu a o kan na sebe obadwene hu ye pa de akosusu ye mu a he is not attacking the party MPP said the JFK wo kan Frimpong boaten attack MPP as a party so we know Montana Sidina Munya Butre. Because one of the things that leadership of the MPPs say lacking say Omuntimi Nyabutre and transcend discerning into the issues that are happening with party nim. Entiama ubusa na mumbe tubiano ebe wiase no na akoko nko ho. Enanu ya na mode krata ba yesem omu ama suspend omu nyina akura omu amnesty. Edi entina nko obi a waye bone atia party no. Mo suspend na wie no mo sase mo say yi suspension na front mo amnesty omu nyina ansamra because monya afterthought afei no akọ transia dwene ho say ha party ni nti omu nyina ansamra samfum so okro no a na mo yeye no a ensem bi wa nheda nyensem bia yi ni agina so ni suspend we ni atu we free party ni ayese na mo de say party no asem si a unya abotra no atranse no adwene ho yie ade ani wura Frimpong boaten pese wo kire se bia munya abotre papa yi oye pani wa manyoku nim eya wo bi woni mu numa bi wa mo ye ya ankoyie se de wura Eugene MP Subin MP no wo kasa e de fa MPP mu ana mompe
said there some of the people are na eya wo mu because of anamu bi a party ni 2 year wo mu kasa mo mpe adwo asafo na no be kasa ese na mo se mo mpe eyense wo mu kan nyina so ya na motu a mutu ye enye no mpe so mo ka kire mo o mu kan no mo be so mu se hwim ade na mo ntena se entie asem wa nipa de pese wo kire no o say the current leadership a wo hu mu se yi no enye de wo nim no a se ye kasa kandifo wo MPP mu di animu a enye de wo hu no yentie ne voice kakra oni mi nua pani obi etwetwe nkomo wa asempa na papa no akasa kakra tie kakra MPP no the fake one mo dey akronkugura on be say edi anyewu ani ne sa nam kwan so bi okọ dikuguro no ene me ka mo ho MPP no the fake one mo dey akronkugura on be say edi anyewu ani ne sa nam kwan so bi okọ dikuguro no ene me ka mo ho what you say in the true MPP ne hwan mo who you must wa ja kan na you the fake ones no musa o womunim I just said and look some of them no omu pure ho no a saa kwan ambassador dey pass no yan pass so a womu nye drum bia ye omu free party headquarters so for pledge ma so over ko bio chambers so over ko whatever it is what ko ma lawyer papa bia che wade a no ko but womu nya ho and I said womu nyomzika so they are afraid of for their positions. Into fake for any of the current national executives I want no. Any woman think say woman. It be what regius now. They are the fake ones. And you tie no a or say the current leadership we and am mutu no e fake the tradition of the MPP. And my who the original MPP no. And enyo no nko na aka wo. Enye Professor Frimpong Boateng nko na aka sa asem wi. Mampani dada die wokufo oso ono kura ne nwanwa said the party no mo rane no said the no ma ekono ono pani a wote akire o say after buzi am time 1969 after that ono na etimi the party ya bamu a beji to me the year 2000 mampani kofo asem o ka no enso o say yemu no empanifo wo party ni mu mfa ne nya hwe that is o mampani dada kofo asem o kan yentie kofo kakra In Shiraya fan. So Ghana political party, political history. Like I said, this is Battlefield 47 and back 69 this year. Time nearly power. 2 years in my good time. 69 in Shiraya fan. We are founding member of Progress Party. 2 years, 3 months, I am deputy for in Shiraya fan. 2 years. Them say, yeah. The team and number I shall for president. They move 1 year, 3 months. So we met there because we need behind another detention. But I know how they did bury from 72 January. I jump on 2 years side, the tradition. They are more power POR than till 2001. We are praying them the party right for 2 terms with Ghana. Anyway, again, I already say, a young woman, a pretty woman, not be said the corner and the other woman, but you're not the bag no me cry. What's it? Now, party ni bibi kosu near bag no me cry. Mampeni that akofo no. And to me, leaders of the party. In fact, the same way. Ya antibi any entity bi ewo BJ Darocha one ma penso from 1992 to 1995 Peter la jetemu Samuel Odoimo any Jacob Echebilam temu Paula Foko mu time no ne ade ni nyina no they were leaders who were responsible. They were leaders na omutu omanima party ni ho nsem hia wo mu yie no mo hwe so mo dwene se nkabo mu beba. Even recently, Freddie Blay Munina. And your current leadership way. And you know what I said, the tradition of the MPP, no. Current leadership way, what divert here from home. So you are portraying a fake MPP identity. And only as someone Professor Frimpong Boateng e catch them. And that is what you must listen. And no be na mampeni die work for eken. Ono kro ya pani a wote akire. Ye kona na abre wanchen ko bisa. Enko na aka
I say mo kɔ ne nan so o se mo ignore no kra na saa na leadership yeye as a party na we a wa be kan say the papa ne e ka no enim. Look at all the leaders who have come before you. General Secretary so ma bako nyina no ede na ekoso amuntimi entoto no ma yie. And then because Papa Yakoka say mu show fake identity, fake leadership, because the tradition of the MPP no more divert here free hunti. You want to just switch it and twist the issue. Na quiet to say was MPP no mumu na ye eyi. Me bo voice ni cheo sisi ya woni obi. O se kakra bi e na eye fake no mu di animu a o ye leaders o mo ha adwene saa. But the true ones no kra na doso. Ti o mu no efri wa true ones ni begina and he is still in the party. Munyai Professor Frimpong Boating na mampani die wo kufo kasa no ameboy wote o se eya obi wom munyai Professor Frimpong Boating na mo a full soldiers no a MPP mu ato mo anu agu papa no so a mu di natem no sebe previous Professor Frimpong Boating wo mabusu mu anka mo pe mo a mu di natem ni nyina wo mabusu mu anka mo pe na wo ye pani na wodo wo ma wodo party no na wo dwe party no ho a no ma bi koche wa ya na ya wom enkama mpani die wo kufu ampa bitumi aka se ne ekono kura won tiase mo ignore no na bra wa bre or refer to bra wa bre on the party na ko 2 times enti Justin Frimpong kodua JFK wasem a na wo ka se Professor Frimpong Boating obi akoma ne sika obi ahye ne kutupa enti na wo yesa no in fact wo betumi approve de so obi akoma ne sika de ai na mo yesa Teso obi antimi nka no kora nkyere mu na no de ye ya make behwe ne omo ye ebedidi atam ya ma yesika teso obi aka no kora kyere mu ya ma wo musika moja omo ekeka nsem gu party no hu fi abronya mu nyina wo ho abronye e de no wonka mfa party no abronya mu se de osi egu party animu ase otumi kura aka to the extent say electoral register no a mode beto aba ene ade ni nyina no ono ena owotumi obetumi asesa ni nyina obetumi ayibidi afrim de bia hyem de bia yeyi etimu ye leaders national leaders na a regional chairman abronye ka sa asem we ya o pa kire se mo akura no munni tumi bia mudi handle party no etu ono wotumi obetumi aye de opɛ wɔ ne region ho owo de obɛmo mato aba omo nto aba etu o kire se mo kura no amote soro le sebe mpediasa o dane ne se munnim de mo ye wo ho munni tumi bia it is not fake kanino obi betumi akasa sei e de akire national chairman obi betumi akasa sei we nyina ekoso abronya mu kasa ansem nyina yenhunu na no ko disciplinary committee we so do na ko disciplinary committee mu ko duru ekosi zen say ya ka chensi ya omunyai sa ade ya mo woni muma wo mu woni ka so omunyai sa abronya nkotra na eyisu ade bia oye egu party ne hufi egu party na nimu ase. Listen to abronya ona ye be ye no me na me ye hu adwuma abon na wo bono region no eduru say ye ko police station abon na me na me ye hu adwuma enti wa wote WhatsApp platform so aso ko pe bibia tunu kana se ye tie na fa nim osronim Akokoa tubi wo ona ye be ye no me na me ye hu adwuma abon na wo bono region no eduru say ye ko police station abon na me na me ye hu adwuma enti wa wote WhatsApp platform so aso ko pe ampibia tunu ebeduro na dinim because won tubi me say won tubi wo ni samu pass abon ni nso aba no won tubi we ya abronye ede na ema yehu party bi se party ni sebe ne mpanimfu edi animu no eni tumi omu ni control over the party esemo okay kire say the national executive you don't have control over the party onu betumi ayi din bi afrim hwesi so ma mu lusu obono na munyai Professor Frimpong Boating ma na nwene ne ho eno ma mo aya enye no na mpanimfu we no mo ka kire mo na enye ono nko a na eka the mpanimfu bebre a wo mo ka ho asem including former MPs ni bia wo nyina so kasa mo sesa musuban na no ne beboa party no insha 104.5 we eye jatuato me ba sia jatuato ye kanu se de tie na fa de anim osronim Akokoa tenase
Insura 104.5 FM. And now, who you want Abusua bra Facebook na join Insura 104.5 na yeni nkomo. Na we ejoso behade kakra. We ejoso. Brother behade. Na ejoso traffic light no ufiri ho ba. Mani kura wu. Mani awu se we me de enso se me de to ho se ya. O de behade. Many who say me the way bet once, where me the two say ya. Nipa na gina ho no rebola, o machi. Ekwemu, traffic light na sepe, o de ba no we. Cars ye fa ho mpanimfo mo efiri nkran ba. Besina bakuma se gina nam ho, aho ho etwam, Burkina Faso car, wan ho afo car, a etwam fa ho nyina wo mo nam ho. Behwe de egu. Behwe de hwaye. Ene bi de me ya ne se ebi te ho se ton aduane. Se dear Krasim. Near Vienna, ya dear Bitia Tessia. Ya baby down say, Adiaba, we are back, Shabola, no biti won't to a biani. Now we, and your municipal assembly war. And they crown. This was assembly common fund number. One of the targets here, ya dear Mamma Cranoa, or my portion be percentage be for sanitation. Say ya makrumu ente and look at traffic light as a pair. What we need just no ba traffic light na se pair. Na she said ye womudi chese time. We and na municipal chief executive honorable Jerry Asante. Mami we and ye ton ade wo hu. We na ho nam o mpotemu a wo mo hwe. This is very shameful. A fee and a good crew finfini. Traffic light and I say pay ko nim ka krabia a fee ya bo chese ya bonu pupua guo na krapa junction ho no kra de eno kra de mi say so ball na mi say ho no mpeso mu hipu no enti Jerry Asante honorable uwa adwumayo papa na cars ne wo hu ho no sa cars we no ayi sa 207 no yellow bi no wesi ho no number no yes GT 487816 sa car we GT no e wo kwan mu no overcharge no ahatu ayi adjuso to eye tech junction yi oso wo 10 cedis double fare ade ye 5 cedis wa double fare no akromfo nko a we so ye AS ovan no TD ntika owners no a mo merre mo car no 452321 AS 4523 fabra bi ma mo number no we ye car owner me so driver no ebu nkrofo fa so we ni sprinter no fa ovan no ebreme aha ovan ni di ni post no ma me AS 452321 wo driver no ye kromfo car owner wo driver no ye kromfo enti oba ne we wi aburusu bia no gifri ni nsem oye kromfo because be sales be 2 million per the amount obu ya faso a obe kofie no 10 million krono sika nko a yes 452321 what this sprinter na no see anymore no ada na ye ho sa ade ensan yo wo de hwe time ma metwa yi e na we nsu ka ho adwenpa betena se se we de on and buy cownes ne ye kire mu o driver fo ni nyesika pa nti munye munye we so ye himfa no we ye santase 2 ye kan say ketia anope woje 7 cd oje say 7 cd ade ye 4 cd 50 pesos oje 7 cd anope yi na o dwene ho a wonte ase ye say de ye betetem ye bebobo mu numbers say ya na ye bo mu numbers yes numbers ne ye betu dwe de wo betu screen ni so say ya nti wo de wo ye driver ni driver ni a wo de ye wagen say obeje double fare no ye de ka wiase nyina be hu ne ye be ma wiase nyina hu ye ma wiase nyina hu this is what we are going to do saade na nya ya ye be ya saade we ya ye be twa wo car no we twa ka ye ma hu si twa yes we de ne AW 497413
AW 49 78 13 eye Komota. Yes. Komota white. Komota white. Bra wo bono no. Anti car owner Komota white AW 49 78 13 to drive an phone where cromfo. It is a one in anka. One in anka is also chronostic and woody. What you be? Because I are with some anopayo, anopetu when you say nipa kura ba peso. Nwaka so nipa na buso ni yenya car na ye ho akire ye car wo. Ogina wa pai. Ade science. Ketia 7 CD. Ade. Santasi to Ketia 7 CD. Ani ye ho sa e wo kuromu ase. Na wo charge overcharge. Say ajusu to tech junction. Hey 5 CD. Oh, je 10 cities. Mini be dem ko sia sa kro no bo we di afri. Then ye wia na ya na ye fo ya sa betra na exole ya se o ma ya fo ya kro fo. No ai. Aba mu pagi fo no mbo ya kro no. Hwan na bo kro no. Wan wo ta hu na wo bo nua kro no. O ya de kwasi obi. Ha? Suban fu subatan ta we mini be bia droba fo no ko sia de we di free ye. So omo ato sisi ano, wo koto nioma, wo kodi ano. Wo fro kan so anu so wo di ano. Kire se 10 cities. Na no body won fu eja. Ana nyum obaji sen. Ne on be kan kra ya na chese say twa me sunu mu kra ne say 10 cities won fu eja. Won fu eja yan. Ana mbisa ne say brother. Na 10 cities no amoje no. Nipa no obi e ba waboa no hu bi say 5 cities nti. Wadi ama ni sika aka 5 cities. Nti de mu ye pa. Nti mu pese nkrofo a omo wa kire omo mu kofia na. We ye awudi sem kase pa wo. O se wuntimi nya yi a. Ende ubla wuntimi ntua na ukọ. Na me say ade a mo ye awudifo munu obi a ode sekan etu obi minimu etwa no mo ye pe chese adoba form wo Ghana suba amasua no tituru kumase ya no mo no muni awudifo susie bia ni muntem because say dey Akokoa ye mfa to wi fani say me ba kumase nim say lo fe ye in and out ye 10 cedi and ma fe no and ade kura me kwakwan so ma fa hu sika na me bedru na ade a me ba betokra bi kura be kom na akosoro na ma ya kra 10 cedi na me bo ho ba sem de be kofi me do station wo say de wa wo pe bo a wo pe no wo deji ana wo kra timi sa fam na timi de makosi kwansifi no asa charge me na asa de makotimi koduru fie kra no na che sika me fato mu no wagi sika ni nyina che say wo de da kro pe na be nya wo ho yem fada kru nya ye hu che say nya me betwa mu nyina mo ka enya de yes God will punish you. Mun nyina mbanya so aketua. Entina mun go so watwe obi ka atua na wontim to de no. The reason nyina no obi wo ho a odi sika na ema wa eya wa wo de ma wonti kwa domi. Ai. Enti unam na wo ka akoda na ebutu. Unam na wo ka wo ho a unhu de ye na wo engineer breki. Wo ho a na chese bibia to. Ka ni mu chese wonti ase. Kala bule no adoso. Eno a nya bibia. Ya bu ya hu too much. Enti ka honest no. AW where you Komota white AW 49 78 13 o driver no oye kromfo o chifri santase de Ketia ai oye kromfo enti wo ye ka o na o ka akura kromfo we ya obedua manfo saa na wa be ye sales kitwa bi ono odidi hu and the best MTTD for any tax force of why at church adi wo mukura no na se na yika wone tumbare meka si no o ka se wo mo akura na ehye na ha lodu owi a wadene hye ya se ho yemfa tech junction he ya nyemfa to MTTD for the ma bi megina police wo nyina yes wo nyina betete traffic light na se is it o my Jack where are you near tete ho a na se wo ye yi ana se ya be so ubi cross ne enkwagi ni eno nkwa no monitor tech junction wotimi popeswa enye na matese yesi police for di bi so omo ekra dey private vehicle a GG 179120 yesi police for bi car omo use no GG 179120 driver ni bi na atwa a report se police for bi e the private car we yakosi baabi ekwan ho wo baabi won say donyina Kumasi road ena wono mo ejeje driver for ni sika hwe look at this they ya tsesi anu no say omo the private car enye police car private car ena omo de akosi kwan ho baabi GG 179120 ena omo jeje driver for ni sika wo be hokra na commander nsoma oh dabi especially omo mutiti motos oduru baabi anu ohwe na kwan no so ho ye busy anu wajina no so jini nchobu nko fe no botuma bomma wo no na wa enforce law no mra no
one for so my and yen I shasi no Hesubaya be more known than a deal. Tigana no dear. Erade Eddie. Wa be show my wife Eddie. Be show me a year Ramati upon Ashanti Regional Branch Guta. Enche me ne be twetwe nkomo. But was it betrans mami kakra. Betrans mami kakra na ye be hye nkomo twetwe ase. Na no na me ne wo mo Eddie. Ese papa yi wa pami ambre. Ene me ne na bompu limpu. Ye be di nkomo ntia busia. Ede de adwadifo no a wo mo panyini e wa ha. Adwadifo no na no ye ka wo ho ase wo mo panyini wa ha. Ti ne empunimpu we ye empunimpu ankasa. Ye bedie e wo eye adwadie no ho. Ene no ma we dwa so a ye to no. De bo edin ne ho nsensem ni nyina ye bedi mu enkomo bebre. Na ejamba cho so di na ankasa de sei. Anthony Opon. Yeah. Sure. Eti Anthony Opon eye Ashanti Regional Branch Chairman for eye Guta. Na Guta yi eye kukese pa. Enye kuketwa. Womo adwadifo ni nyina womo ka womo akra no maba womo edidwa wodwem marketing yifo yi womo hihye dwem didwa nyina wono mo so eka ho bi na ohwe woman mu womo employ nkrofo kese pa womo ewadwumayefo kese eye gutafo yi about 80% of our employment e da womo bam nti ene ye no mo betwetwe nkomo nanso womo an ton me yenya bitodie emu nsem doso me ba yisi ane ne na twetwe nkomo. And now, who you want some? Oh yeah, come on. Isra 104.5 and more. Oh yeah, come on. Isra 104.5 and more. All right, welcome back in Isra 104.5. Ugusua utie Kruimonsem. Obeni Machibim. Yeah. Bibi aboko de. Awurade adum no mpai boye ho ye. O shirt no so ye mefe pa. Right. Ora Anthony Opon Ashanti Regional Branch Chairman for Guta. Guta me yen hya se free crew nim. Guta ankasa den na buy na mudwumadi amudi ene branches a ewu kru mu ate. Ansani abayen komo na ankasa so. Yeah, better was right. Na yama inshira for efisiapa. Na yakase onyame inshira mudwumadi amudi. Ami. Guta ye adwadifo nyina kuba tan. Omom kra na mafira manone. Okay. Omom tofi omem haramu free manufactured goods aya o factory. Any the free foam ba any bibia ye ton de. Ye ngutafo. Dwadini bia say wa register wo kan ho. Okay. Cause dwadifo nsem bia ba ene ye so original ehwe say periperi no kuredie ebe fanye ebe ba ye ne abantem ye ne district assembly for ye ne municipal assembly for ene bibia e fadwade ne ye ne yankasa ye ho mpo no ye hwe say ye bema yedie ane asomdwe aba ye ntem. Na kwe date back into the days of Rollins. Say enema mututo ne sa ne manema yiri ba na Rollins that am kra na so tu kwan e wa manone. Okay. Enti ye demonstration kase pa ye papa no. Then no edi enimu e ma demonstration kase. Okay. Enti president ba no ofre castle. Na paying for enu mu koshia enti if you okoro na dwadefo no nyina ye se yen kan humom. Na dwadie nsem bi ba yetumi agina edi ama dwadefo. Say you the 4 day na nye de sa ban de na nye de sa this assembly 4 day na nye de sa municipal assembly 4 day na nye de ana ye hunu mpo ye nua bi na bi a osisi ne yonko a ya hwa say periperi ye ani no kredie beba enti Guta ye eku a ye ka adwadie ho nsem ne bo adwadie ho ban. Wow, that's great. Now won senka ye mu se wa register wo register wo anye bia mu ntwa di ye nse de ni ye wo sector associations. Okay. Say your momoton tomatoes, momoton moko, momoton ne, momoton spare parts, momoton hospital equipments. A dready ko ni nyina no ye nyina ya kan ho abo. Oh, okay. And within the omuko no de omutu omudus. Ba association na mo de mo ho abebo ekuba tan no. Mo be register na bosumi bia kakra mo de beboa. Ama ye di ara ni ko no mo de aba. Oh, okay. Oh, that's nice. So far enkomodi ekoso ewo Ghana ha ne se
guta ɛna ɛsɛ mo hwɛ ma yɛ ho tɔyɛ especially yɛ kodwa so a quickly yɛn zoom into yɛn nkɔmɔ no na yɛ kodwa so a yɛbɛtɔ adeɛ no wadwadifoɔ yi ekuaku awodo a waka sɛ yɛ spare parts dealer sɛ yɛ tomatofoɔ sɛ yɛ mofoɔ sɛ yɛ yi wɔn mu nyinaa no hyɛ mo ase mo na mo yɛ mpanimfoɔ a mo tenetere wɔn anam sɛ na wɔn akɔ yie na nea yɛhu ne sɛ ɛhaw ahodoɔ a mo de ɛbɛto Ghanafoɔ anim sɛ mo face 2024 ɛde ɛba yɛwɔ man mu yɛhu sɛ haw no dodoɔ no ano sɛ ne nyinaa nkɔyɛ koraa no a ebi afiri hɔ nanso nea yɛhu a ne yɛhu mo members yi big gusua, and I use some of the traders. I used my words carefully. Some of the traders. Aye, say omu buya faso. Eti bebre no akra no ma ebia yese nebuo na nke bia 5 cedis no. Obehwe se bra ye hu se no ma ye kofa mu anka se ejina fa akono. Ono so sa de bia ka ho asatu. Na ye wanwa kakra na ye hu se na we nipa bone sem ana se ewudi sem ana se ye ne ye pese wo man no enkoyie guta menim ebia na mo members ne mu di nkomo bia ye nim edi ntina mo ma ye ho ntoye yo Akokoa meda wase na sana meko question ya obisa mesu yi meka se adwadifo gutafo ye di hu ya adan ye di hu ya in the sense say ye ho ne hu video bi a akovara I say Akokoa to ni studio say ye trimu odin ye wudifo ye akromfo ebinom me say binum ye wudifo ogudafo din specifically the ama ye ni abere a eno pay meti ha no mabo nsu nwuna betran ha no mu obo yi din specifically say gutafo ni ko mo atena ho ye ni wuni problem moduma mu ye de em say mu ni adwadifo sure most of the adverts I am musika yeni adwadifo ya enti yeni monti bone na journals media for so yeni monti bone at least muna mo boye nsem nyina ho de romaye ema ye nsem kwa abontin enti yeni muni twitwiri bia enti senka na menu Akokoa no pay ma betra woni man mi enka wunya ada information na nka mo hwehwe nka na de ye hwehwe afiri mo hono no say oh ene ye hwehwe guta mpanyimfo mo region mu ne mu so mo say de na ekoso nti kama me kwa ma medical be kan ne cheche mu na ntasu mu na nka mo sha se mo lamba se na maka kire se ya kronfo ye wudifo a na ka yatemase right point ne mo hon de minu Akokoa ditum se mo ne ye ni de nti a ema me nyintum ne se I gave opportunity to my members who are part of the association and what Matthias say association no a big umbrella and ye won krofo wase and that is why say for political parties no member bi betumi akoye bibi and appointee bi betumi akoye bibi but they be bo na na do dan ko Akufo-Addo na Mahamadin why because we a leader and they expect him to see it through say nipa na ye de eye papa meboa but the only issue is that make us same way no I gave opportunity for my members no so mbe yi omo ho ano the entia because omo ne ye ne omo trade omo ne ye call omo direct ebi kura no ma bi koso a omo me bo omo mpanimfo no wosoro ho amane that is fine that one I can also say ebia mumu dia ya bisa mo oversight responsibility that is another thing to talk about another debate but the actual people are na se ye call omo ho ene omo ton no mana boden maye no die enti na mo yesa no mo ba platform yi so no omo no e kire ye say omo atete so but the realities on the ground amanfo a pa ye be say bi lines ya nwoma frɛkyerɛ wo say eno mani bebre wo ho no mo a ye won krofo yi a omo nte so na no mani bi omo nte so kra no no man ke expect so omo te so because ye kra di free amano ne ba e mare ye se dollar no mo de ko fanti no mo de ye debate and the dollar na ba fam it is enka the $1,000 and the kofa no ma na nka kan uhia eye 15 uhia be 150,000 da ene wo the 1,000 no kwa uhia be 10,000 to about 100,000 to about 110,000 a day kofa and it means we save 40,000 and here then now the consumers no at least profit awenya was be 40,000 no uni enche na ma no nye dey me ba kakra say anye bia no ukoto no abodin ba se ne bo no so me kwakoto ade 100 cedis ne de ma me 80 cedis at 20 aka na be me dia because me mfa money pa pro analysis and so I called them tinye say ebia mo entire association ye ignore mo I called them on this platform they came to debate
omu nyina no obi antimi ama reasonable stance say the ntia omu nkrofo ni bi yeah ofre omu ba studio ha na say bi phone exclusive I had 30 minutes over 30 minutes interview with them phone free yeah and no yeah general public bi obi okra that time ni TV ni anani radio no and now hanom and ntina mesra say enka wonum say adwodifo kuba time panyimfo wo fie yesi panyin wo fie a aseduamfo entinka wonum say panyimfo wo fie to nsafra yen se minuanum se na ekoso na oman ye nyina na ekekire oman ama ye nyina ye ho ama asomdue ne ahoto aba omanum enti de ekoso mu ka ne sen na kampanyimfo aba ne abekekire nsem se na pemanya kwa betra woni man me ne ekekire nsem na anto asomu dia na ka fe wo cover ase na okoye ya wo condemn ye edi atemu ya na kam fi sen kam mani mu atem I told you what I told you the reality na oje mfaswa ebi na make catch say what ya na make driver for ya. How did I refer to them? Because of the fact that take to just 5 CDs. Now be give me 10 CDs. And so these are things, the realities on the ground. Me too de okan nyina ase pepepe. Na me kire say enka wo frɛ yɛ mpanyimfo no ma yɛ baa ana sɛ enka wo pɛ sector bi sɛ bia tomatoes na ne boa yɛ din tomato fo tonfo mpanyimfo ya frɛ mo adenti na tomatoes boa yɛ din na nko mo anya asɛmpa bi anka nkyerɛ wa spare parts for who the spare parts here example spare parts ni ba spare parts no me friend will so and get the voice for me me friend will so oye customer for crowd man association so magazine ho and na me friend drivers no omo nso a entity omo no maso and you see I call them here to defend themselves no me person sir I want to register no na eba no me person me kire wo say no na mo de eba no say it seems like I say ya mamu akwanya mama ya kwanya because tie say debi o kan sem no to mframa mu a ebi a me kura na de no me radio and now hanom enti we obi na tie no record ya no de beto ya platform so ansa na me frɛ o producer a producer ka jam say na me mra ma betra me but nka wo frɛ me direct and as you share me number me ba hanom be bia me na kwete program all the time enti sanka wo oh gutafo honum se na bo yedin tie nhwe gutafo ne emusom se denti na ne dollar aba fom kasika aba fom na ne ma bo koso yedin na gutafo ka se ye ma ana ye ba ne ye be kan yasem na nto asum a na ka fe de wo lambase ne ate ho ase eja ba opportunity na wan fa man na wo tra hanum decide and no dey come me ne wonya adwe because we gave you the opportunity from your members ye ntimi mfa mu nyina ema because obi friend radio no na dey oni credit there be me nka so won fro ye ne friend no ye ne friend no say o ma chire when specifically because me was about zero me to spare parts yeah and me can me na me secretary to the association odi penidin ni mame but so na mentie na drivers so penidin emi ya secretary to the spare part dealers association was one magazine enti me chairman ye friend Godfred Edu okay so let for all the executives me chon bo mu dia kire ntimi hu ni pakro na obi anu am de to your platform so not a single person aka obi abofu say na dem what odi atemsa enti so wo frɛ obi an kon pakro beka say oh wo frɛ me na bia ye mentimi an kasem bi enti akoko an de mu nyitum say mu ni ye ni mu frɛ ye na ye mra ye be kan asem na nto aso mu a na mpa bi afre mu crucify ye eno nso de metimi aka ni people say I experienced it me na me kotoy say utie video ni nyina and I have let's know where me imagine mu no the my experience no you cannot determine how I should express my feelings about it. I know that because obi agu me yes I know and na me ka ho asem ase ogi di si ateso a na ne odema me 7.5 million wagu me and so etwa se me ya na me ka ho ase obi betimi agu yeah simple yes krobia mensa maybe let's not waste time on it okay ma me ma odi ntia ne ma bo aye de kromo almo no enti maybe our first question say exchange rate ya gutafo mo abeka ho asem pen say de ne esi fa no ma eba no say aban no amone ho boden na dollar no anya hoden a eno ma bo no be koso ayeden enti sidi ni nya hoden de a ebe ma no ma no a mokofa ne bo eden no ebe kofem ama yenso ye ho ahare by say ye hu say dollar no eye but eno ma mokofa no nso ne bo cost no so be kofem na yenim say cost kofem a consumer nya so mfaso ye ya ye wachire no aden na still mumu binom emie nya so mfaso ma me kan chiro say
Ana mo can some na mo ye the forest say ye dey yenkodo mo bi. We are equally consumers as you are. Okay. Yes, you could be so. The Mutobia, you toby. And somebody, maybe to spare money. Lenimo, Bianimo Bia, maybe to spare pass. Me to tomatoes, me to me ton chilemo on Kuramito school uniform, me tebi bia, and Tidia Kokwa Otobia, and me tobi. And Tinia, who experience, and I experience the same. All right. Dear Koswa, Menya Magin said, Menya, just shortly, you say, Ure meeting, be Muntimame, any Nasem Kakre, be no more betwas. Okay. Nana B, MPP National Organizer. Enra court to Quasitna, Emma, Pandai, rerun, court to Eddie, Mwaye, Ebai. Nanabi, good morning. Good morning, Akokoa. Abomi, dear. Medium Pondaroma, the Enano Paying Pache. Papanimi, who watch it? Oh, and okay, I'm a tongue capa. Mate, Oba, Yeshia. All right. Now, Enra, Ekosi saying, I walk court to. Oh, sir, Mamunim, sir, you may be born and your court, and court, it to share, yeah, question, which was Enra. Now, your call, you know, as some I hear the court, High Court Judge would deep and I asked him a war Tamaleno. Now, would need to me, sir, or say, or Akokoa. Near Mremono, your penal jurisdiction. Into your Supreme Court, a Martin. Into lawyer Penia would be a year Panda MP, a year lawyer Gary Nimbako. Okay. With an also a car mentioning at the Mara at H3, Yentia, Nanka Ansem Fata, say, or say High Court Judge, no. Would transfer only to me. Transfer bra. Omobi asem kotu na nim no. Mremu no you on your friend Gazette. Gazette ne say ye to abia about one won so no. What say meeting a publishing modern in such as so we and I certified. And I don't know about 24th of December 2024. Now, within 20 days, your big Gazette date number no, and that's a war. It is be a war results of our Rebecca. Now, I'm way high, Emma 20 days, no, a beguye, son of Mother. And you can't tell me, come. Until we are not judge and penny phones with tea a year. And this is going to assume. And I'm going to Akokoa 28. So I'm going to assume a betuja. You would be a chance of my account to court to me. I am Demra and be attached court in na the Omodia Yaguma. It's within that period, mentioned over here. Nanka is the announced 30th of December. And Supreme Court the Omonsa Tosu. Supreme Court said the Omonsa Ata to Subium until say Omodio Manuasem. The Betuya. Yami Adoma, 28th of January. Okay. Nana, Osha, said the normal Kowasi Honua. One started a BB or ground, say, Baya, delay and Skakra echo through the court process, no. It be affecting more planning and answer normal more because 28 is closer to more flag bearership elections. And how are you preparing for that? Oh, me GD say Yana Papa ye Ramuasem no. Ye dear, ye GD say me High Court Judge with Yamra. Assembly Public Council no as our court of appeal, but the Supreme Court Becano and no being to me a war a year court of appeal dear natural. Sanya Wakano part 28. The court Becnabiano mean you say Benyan from Sobia or the 31st Banaya Becano. Say na aka and Namiansa. Indeed, near Bibiano. Or see Jebia to
na yɛkɔhwɛ yɛde yɛni kɔhwɛ yɛ presidential primary ne yɛto yi ansa na yɛ court bɛka biara no yɛsɛ mu nyinaa yɛtu okay Nana B, yes, we call meeting to Maminya, but actually, you better wedding come up here. All right, yeah, that's it. Nana B, MPP national organizer, and then the contribution come on Pandai rerun. My member back to the studios now. Mene Openi Anthony upon entry community. That time when me say now we can't see me. Yeah, one man who goes Samsuna or Frey, Yenya, Shana B. Sure. Akwa de meche ne se me wo me fun so de wi a me bia kiro okay letter guta ya kiro e congratulate president any NDC aban say omo bo mo homodin ama dollar na gina amaye okay because na dollar no agi asaba mu me a metian me I've suffered a lot 2015 right the experience the ehunu 2022 na 2022 the same thing okay wakra ne mana bedu ha no mawie no na wo kwa kotua o trade partners ne ka no differences are about the drop in we see the rise in the dollar cedi relationship no kwa no me lose almost $200,000 forex differentials na buy no me kra container me nsa to aso container no me kra na rate ni e be 7 point something na e bidu an na double ko be 14 and na container ba ko bia cost 50,000 means I need another 50,000 to top up and send me to me assistance amount to the common right enti scan call for no na e fees abegbo ye nyina e di phone ti yen butafo na e twa letter bo aba na ba so say e dana se so otimi ahwa amadol na gina enti no de obi an take it from the government okay ya bona ba so na mum we make a simplistic analysis of say dollar na ba from enya dollar no kwa na e didi dwa no dollar no ye key component of the marketing. Enya me na make mo na mo kan. Ye na kan na make no na me emphasize on this dollar ni a key component of your dwade ni dwade na die no. Na so nya dollar nko a me sha se frifie na masane ne ma e call into the pricing of the items no. Na obehu say enya dwade fotiri mu na edin. Anything medical mo say dwade for yes we are equally consumers as you are. Okay. Ye ko dwa no so to bibia mo to bia bi. Right. Because dwade ni bia no mo ton bibia oyisu woni fie right na ansa na oba start adwuma no Akokoa wugitum se obehia store anase yi enemi ne wo kasai tumase encline shop ukwa adum sisie ya unkuta billions of untimi shop ti rent ho asem wum okay 2024 2014 okay me try 20,000 for me shop and me team sisie also magazine get me 10 years for 20,000 okay ewu 2024 yi mi kori no mi fi ora ka kire mi say onye 10 years biem obeji 5 years na wo no mi de oje mi eno kura no me ne good relationship wo me ni ntemti mi tua 50,000 for 5 years and disaster we say no the next 5 years no me sa ko renew biem enti se me to ade na madwene oso se man pesika bi anto baabi a meye dan matina bi no the 10 years no beso eno ye de kan two ukoji loans si a Ghana interest rate ene kura ye interest rate na before kwa no ye na 24 to 45%. So ko rural banks ni sa banks ni to top microfinance for na meji 200,000 loan ubod ayini nyina awie na go wi a oba ba 219,000 interest rate that's almost 19,400 I was an man of Akokoa Bemunu Udu Amanoni Hormona general prices of goods and services hormone because of COVID by any Mabia Uncle Suye production Uncle Suya senior 19 and then you know why they are Mikuta and some harm me feed the plan by November where 1KR your friend GB 1KR and they see VIT now Uba ne a okay just 2 years just last year me feel on na me told 50,000 akwa me am book no man we invoice am dey buy for car no for the car no engine na wo na engine spare parts e ho nya me 1KR engine and then last year me call me told 50,000 and then me call me told 78,000 a day e wo Japan o nya Ghana because of say as a chere say most of your cars na wa money 78,000 there 1,000 Japanese yen. Ade am twa yen convert because I no never boy. Convert and never boy because you trade in dollar, right?
it is a oko trade kura obe use dollar no a akwa 2 meba enti odi Japanese sika sen ne koye odi Japanese sika sen ne koye ne convert engine no me ton 109,000 the same engine akosa kura bia kura me ton 118,000 Japanese yen. Okay, meba enti borate na check 118,000 okay 80. Okay. The same engine last year. Akokoa na one me. We am the people we nyina be kire wa mo ahwe. Last year you turn 50,000 Japanese yen. And name kwa no me kwakoto the same engine 118,000. Dey engine. Total vet. Okay. Okay. What dey cost? Enema ni nyina abo ayedin. Yeah, factory. Enema ni nyina abo ayedin wa ma no ne hono mo no. Because say the reason is say ye cars na wo ha no mo sisi ano. Mududo na atwamu ama no ne hono. Enu ti no limited supply na say na nyina ni mo elementary economics no demand and supply ba say demand ni high na say supply no so definitely the born be kosoro. Ewiase amamafo nyina akọ Japan kofa sa de same engine na wo Ghana na egu peni bi entuduru on na so boni se na sa wo so ntode a na do sika no san ba enti nema no bo ayeden e wa amano ne hormo no wi ya no firi hormo wi a wo ko na okofo ka na kodo o mu betwitwa ka no hormo no moto engine di amawo bi a beto ka no complete no twitwa o mu twitwa no kora na e beje cutting cost ulodi e beje loading fee na shipper car truck na articulator yen high for articulator na dey enema no empty container na beba na wo load wi a be fa free yard hormo e dey akọ hormo no anu ye fa ni inland charges ono be charge wo for the container no freight adum de freight de nyame adum covid time e koya ko do 15,000 ene nyame adum ye wo a range between $3,000 and $5,000 utua sa freight no so aka sa no ho utua no wi a ukwa de obedie ba bi a wo beda ni nyina wo betua honom living expenses honum ticket out the fuel prefer hanum koye no the minimum awenya $2,000 for in and out no and no price to try Ethiopia Airlines any Turkish no and abenya say no na uba aba betua freight apart from freight no what betua duties na wo see aba from na kokwa me ka kire and ka de ye nimu ni say over the years aba ma yet say the dollar and na work ye duties no mayen enti sanka dollar na aba from yi sanka ye duty kwa from na so unfortunately enti na meba me the duty papers be me ensa na aba akokwa ende kuta me hanu mu. Okay, first of all now so to engine is saying 118,000 Japanese yen. 118,000 Japanese yen. Ade last year me told 50,000 yen no. Last year 50,000 yen and then me call this year last 2 years I'm call 2026 and 2024 me told 50,000 me call 2025 no me told 118,000 right. Okay, what dey cost? Yeah, me pa chiro no say enema no bo ayedin honum duty na wo say esa aba fom no akokwa enya no kora say duty bi aba fom ba bi aba no eni ni yesisi a no ye beto aba na amanfo no ebonto ano yenya kwan ne president esia na meme wo honum e wo AH hotel wo East Legon president ya the bill of entry way ene ekoyi ne ma ya mo de ma no ya the bill of entry bi ma no o share so wo kan items of ne ma ya GN na levies and charges na wo say enti we na mote ho ene se mu wuntu oba oba me freight rate e wo port so te ya wo te asem no se president o me freight rate wo port freight rate no freight budget ba ya nti ho asem ya classical budget nti ho asem duty na you say dollar and you do work enti dollar cost a you duty cost ro enti titi wor mo na say first no so we about duty man Friday no want to be by Monday a Tuesday see new rate about kwa iso 2 can be so enti na ka ya hwe say and then ya dollar aba from no you duty no mo the new rate ni work ya e say duty sinima from akokwa me the this year last year December duties ba me say kuta me say mo hanum rather no de ni etua na no na etua na in cases bi kura no ye duty na kosoro me di bibi example ache o ka say car wire fo car nye fo Ghana ba bia total bi aya popular Ghana hanu sisi a total boss e na nem krankwa so ni ba bia
just April me clear be by Akokoa me car no 34,000 okay minus the port charges and the shipping line charges 34,000 right the same car na bi na me dey buy is when man musisi ya we no be see from correct right me na ko to abako wo Japan na dey buy a wie no ye tua 71,000 including all the charges okay enti ye nya no kore enti ma yenhwa de kakra because me say ye we know ehwehwem kakra ne ade na me nkrofo bi so background o so boa me kakra yeah na ne ye de ama Mississippi 118,000 converted to a year dollars echo $741.34 dollars. Now what the back Ghana cedis is 7,969 Ghana cedis, which means another boa mokofa engine but ejayenye this one currently so ko momodwaso so ko to Toyota Vitz engine and the mema search e wo ha menyani say etimi range could do from 20,000 plus 20,000 to 35,000 okay good if I say 20,000 you find 20,000 make me adjust but 20 if I say 20 or 25,000 also in price now Mr. offer to Facebook man but this is the range I've gotten me search no about me between 20 to 35,000 to the emphasis say yemfa mfimfini or 25,000 for Toyota Vitz engine but 20 now 25 is on the okay to 20 now the high side some okay into the emphasis 20,000 now also 118 you know the coffee you convert here 7,900 to the emphasis roughly 8,000 you divide here is almost about 3 times of the price of the kotoy and I would ag will krumu how but the name say we import duties no and yet double of amount of the kotoy they take a percentage of the other kotoy meba ejayenya botre edu koto ade ne 7,900 and they be a 50 crown now they fan say 8,000 ye duty ye fan say duty na kosro pa anti you mean fan say 50%. Akwa rate no bonus now say 118,000 no so nya 7,900 rate at what rate or convert it to dollars any the dollars no aba yen to dollar ono krade o yen current rate say what the you can ye back and no just December ya say ono ye no your friend is saying o rate no say was last year and what they compare the amaye it in this current I just want to know the rate Kurana say dollar to yen what was the dollar to yen no onya $741 $741.34 and I say down so ko online ko hwe na omomo eye ocean no na bi so export de ba ni nyina no it's within that range it be cry $400 and something na me hwe engine no and ya conversion which goes to 7,969 for that year last 2024 yeah and what they call your conversion now this current rate near 2025 but 50,000 a year when 2024 so Kofo give me the rate for the day now you cannot say I fan said a formal rating which is 15,000 now $741 Mami the 14 no be work because 2024 year ended with 14 to the 50 pesos. It's yemfa say the 14 no e work 50 pesos and you know what they didn't come because you the 4 no ehia ye pa 14 to the 50 pesos now got on the 741 a year memfa say e be ye 14 that time e be ye roughly 14 cities times a year 741 and for that rate no ubenya a year 10,371 but not forgetting say on also the current price na amaye on also the current price na they are working it would even say 10,000 which means say oka duty no any say the nibo mu nyina duty no so you just a fraction of it yeah it no you fan say duty ajo be 3,000 of it e bo na be si e bia fan say 13,000 enti see the ba bedru a then I say it me my range which would also 20,000 up but abontin so
Ocean range now is between 20 to 35,000. It between so we so 25,000. Never happen anyway. It is a sum of about 7,000 plus. Almost the price of Adena Oto, double price. And at yede edge wa bonti. Then they say to me, Basa. Why, you to Musa, I walk and cry in the Kora. And my deacon can't say, Can and Katana or Betono. Umuchakana, a cutting cost. Omumbe Chakana man. Uya, Utia, a friend saying, loading cost. After loading cost, no inland charges. Truck no befa container or the empty truck container no beba. Any more load we befa on inland charges ubepia. Hotel accommodation and now hostel abetrano. Who the need account? Who living expenses was outside there. And sana about freight. Ubepia. Ubepia freight in the never bedu Ghana harmono. Uko tia duty. Beside the duties in your shipping line charges. No was I could tia Gapoha charges. And you more duty when I do to when I have one of Musiciano. 32,000 as we say, no, get the duty you. Including sir, 19 items in levies and charges and what we know. And son, a shipping line for ever charging me. Now, Gapoha have also ever charging me to be port one. Now, one of the year chair, no, 71,000 Ghana cedis. Our port one. Truck na dini amano be fitema anata kwa di eba magazine har mo ba we yi ne amano just December ya be free an muko ya no mo je 9,000 na sane ne minu aba ko container ko yi fit ko be no driver no je 11,500 ni manyina ba ko sa cost ni mu wo de container no be du magazine a engines emu odu wo ankasa wontimi nyi enti wo hia so be yi either you hire a crane be you have crane be here nipa boys no be offloading no the cheapest one bedroom for 40 feet container 40,000 now mini wo tia no sisi e kasai asa no moyi sa enema ni nyina agu fom e de amount no mo ukua sa offloading fee ni nyina wi a what's about the two star operating licenses ukua internal revenue charges internal revenue for every year there so obi atua companies nyina omutua yes obo mo ye mu atua tie and the other name more so yes you face of him su and one they didn't one them no the question is yes the wo kan nyina no omo ekokra mu ba no omo nsu tua bi o ye the spare parts there na example omo mkokra mu uncle Sam wan num dia di nyina de ba no omo tua bi yeah now emo for no ateso how do you explain that emo na mention the into emo no ateso emo no ye local market Cote d'Ivoire had Mosisi, Mufoka, Mukwaya, Adetchi, Otimisa, and the battery be Fram and Neba, UK rice, UK DNA, I do not know marketing Munina. The first member Brandy D because Omitria. Yes, Brandy, I fear our Banone Bano, Kitu, Biano, and I see house to house, he buy, and one back Royal House was not top one of the on Bucks, you know, they know that. But do one I have protection in the West African Coast region. Adult Togo, Anabu, Cote d'Ivoire, and Confess Harmony and one of the Deba. And to all the colonies is such a of Simunea or qua, and Acha 3 days, no other than you know about. And an upset dollar no Nisifano, a born exchange rate near Nintino. Send a woody cacano, when you leverage Kakra due to the exchange rate now for against Nawanya. But the offer free UK no so pounds on it. And I'm just a pounds on the diano. Yen fat container and more and free UK and Magananum. Or not in America, or more claim for more. Akokoa. Upa ma unko for no kwabantino musa say market na or na mu na or no do na ehini free ba why na dey ba we take some few items now make us say those people who do the house to house no oba no to bia some bia 10 bucks bia not 5 bucks free amanone and no that form the bulk of those in the market but no because of say exchange rate travel for monetino and so auto few quantities no e bo no form but the oil wholesale na auto ne mani nyina dey aba no Akokoa say what you can't jatum say so na wo kan so what jatum say sisi anema ni bi bu akofom and that's why I chose my word because I said phone bi ayo mutimu dendende because me say na bi ateso yes that's why I use some traders entino Akokoa how so mejitu entina me do mo ye example entina mejitu mu say ekuro bia no mensa wo me nka say the phone nyina ye correct Nemu ublankati ye ka ye nyina bom say ye trimu odin ye wudi for no that is why we had a problem with you but the trimu odin ma me say question we yeah Philip Oseakutu say me misa say 71,000 na obodin engines do do say na dey buy engines do na sa container ni mo any spare parts no say mess off and no ma bebre na dey aba na ye 71,000 because on say the nka ye betimi ene wo aye adwen kakra ne se ebia
Okofa Toyota Vitz engine by 10 last year. But then the same Toyota Vitz engine and Mudro ye penny be a way ye penny in was Akofa the same 10 dia but Drew ye no from 50,000 to 71 there no by but if you have different items which will value differently I mean if there is an increase I won't mean fan question say no man Akofa na ni asa Mejitumba never na ediba no almost the same because photo feature container no you can't carry more than necessary. Yeah, the weight anyway container no. So we will do man bro. So or more accepted weight no crowd. They won't take the container to the yard. And average data you say engine 40 na between far around the for other say about 41, about 38, about 35. Which mean do more than that because of weight system na way in. Okay. And the mejitum so say and then macrona you load the same item no because if you go to car no so to car no computer. Omo expect say ho bibia fan continue many be okura wo hia ba so say nyina digum right obesisa konwa ene ne ma ne plastics ne ma na bia be oba akura wo ntimi ntomba so say nyina digum enti mejutum say ne ma ne nyina anya adekro na emom sane na wo ka say dollar na ba fom nti based on that na me pesa be say enya dollar nko na go into the pricing ya jatum say dollar ne de nyame ada roma ya bo aba so say dollar na ba fom na emom there are other ne ma bi ho no mo a Emma from and I'm Toyota Voxy example chiro Toyota Voxy April near 34,000 minus the port charges and the within handling charges in its shipping line for no. And then the government say why reclassification of the car no from van to wagon. Omodi call wagon no. The mediba yes when man Mrs. no. You both near 71,000. And to so catch them say and then man buy a food because of dollar. 71,000 yasemi okay is based on different. The way they near car. Maybe make a car cross. We are particular. But don't some of these car parks. Cars be what now no Santa see car I think send a RAV4 the old Yinibi Kakra. Now or the 200 and no say last 220. But o can say dollar rate na bafem last year my friend no me sa na Akokoa say ye kubisa do na wato bi dada no so wadru mine ne de ba ko bia but the same time by no color ye ne fenti kubisa arrest obenya ama ne wife Okoa na ye 192 also the be man 192 last it means say ye hu entiso kakra e wo different places which omu nyina nso say ye car wo no so akokra bi the explanation of say say bibi understanding say who can say don't you to say any adwadi for any wicked sir any man be bo aba form by bi so bo ma form enti wa amoya aba so say bi na aba form no ya de okay and then mo ba ne bo aye de ne de wo be lamba say ya kromfo ya wudifo that is what our problem is and mo amode yes watie no mo amode yes watie no mo na mo ye ni papa mo wo Ghana ha e be be talk car one me ba ma me kama se me ba bi ye be bisa car na 220 no a aba femu a ene abeduru eye 192 no opedi nyamenchira was antase o nyamenchira wo ye adwuma pa wo na nyamesuro wo mu wo na wonye wudi ni wo na aye papa wo mu aka no a wo mu bu ye fa so wo mu bokro no mfiri mu no wo mu ye wudifo and I say some traders are wicked. I still repeat those people mu ye wicked and no dey make catch them monteso enti dollar no so class isi a wo se aba for no menchiro dollar no sisi a bank rate in 10 point something but we a trader you won't get that 10 point something so banks na ye save war mo kra wo work to the bank sisi a na say wo per dollar you will never get it okay opening ye brain but mamenko other factors na wo kan so na ye wie other factors ni be ye fuel. Yeah, more talking about transportation. Mudumedia mood in the cost of production and also come. Fuel no swaba. Really? Yeah. From time granted is a 15 or 16 thereabout per liter. And then senka gallon mo 16 near the nene abafem kakra. And mo fuel mo track na mo the distribution ya de no kra na and say wo to nsu wo distribute ya mo fuel na atoka na nyesa na abeto sisi. Nti kire say abafem. Inflation no so kire say eno ma bo se de si edwane no. Say we obi a ebia okoto products bi na wo de manufacture no ma na wo ton na. Obekọ no se de na kan e obekọ 10 cedi e ko 20 ko 15 e ko say no e slow down kakra. Enti adan na ye hu sunsuaso e wo fem wo. Enti wujitum se mo nkrofo ni bi nsunsuaso on de aba ba bi ahyeda so mu ya wande me na meka cho se krobia mensa wo enti ye nyina wo nye nyina pe enipa bonefo no wo mu nanso enye no kro se
ya sheda abo ye trim posi e pesi e bugan afo fa so that is where the problem is enya no koresa okay akoko awu jitu mbi na mzisi na o start ya na o ne ko kan draw for ya se enei ufri keje na o batek arma obesi wo your friends e bitu because o koleba odu leba so wo ko afun kwanta odu afun kwanta wo so wo ba hene obere o short sa na me di example truck na ye tua 9500 from Accra to Takwa Kumasi armo just last week ya me never Akoko in container beno that one so beje 11500 then ne be kan because say the obeji ano beje what did container na be do armo wi agent no yi negotiate so amoya mane uni hu asem bia ka me so driver for free na nka won fa driver for free na me just say agent the candidate so amo de ba be duru anom enti bia sanka my kwambia ne no obi nya go share nke benyo de ne bo no fom ba onye de be duru anom awie enti say na wo ka driver for asem the same thing na apply yen so we all know we don't have control over the car owners enti was on that quote ne dia so papa on ne so won fancy so awon de car ko ne baby ene man so di kan yawie e support or ma de utu demorrages enti ese o de so de ba enti akokwa sanye mani nyina get into it ena ma price no entimi team afom hwise ne nka bia dollar na dia ba no ka ese nka dollar nko ade a nka de mani nyina ba fom ba other factors na ye involve no e ka ho binti ne entimi ma fom ba ye boy ho modin se na waji atum se mo anwa asichire cars mpombu no ebi ukoto ya ne bo na ba fom no mo ya ba so hor mo dan se mo lamba se so much sa no enye no kure se ye trimu odin because Ghana Akoko akoso no ye the phone ye so akoso bi me to spare parts I don't eat spare parts I don't wear spare parts okay you told me amuto ni nyina bi ya be man se mo nso mo ka ho bi na ma o mo so eje mo abodin because mo so spare parts no mo nte so edi wo ya so mo kora de obeya no be ze no kre Akoko na exchange rate na ye kasa aba fom no ukọ bank wunya bi nto until eventually we end up buying from the bochi maybe before me fi Japan aharma ko Japan October Akoko me send just 10,000 true man banks edi bo so menes kan nkoye o ka o mo se Bank of Ghana for $1 ni hono okay enti se me pentama ko tama so ese me fi krumanum ese me ko abuchi hono enti 10 point something no me nya ba kokoro en fi krum me ko to ni nyina 12 point something from you hono just 3 days na me ko tua freight me ko last week me tua 12.6 ade chi na ba 12.5 etiba 12.2 and I'm sorry from say 12.25 but you agree say it's on like 14 point something anye no ehuvi around 10 12 it just ehu sanchira kakra o eduntin su ni abo e ho modin ama bo na ba fom ama ne mani bi so atete aye gusu bo modin se beba say ye ni appeal to dollar start ba fom good for ba out ye the letter ba out ko ye all the omo moton regional branches go bene eyi kinke no ne sa omo so kam bia di ni bia kan ho na ko say eya bisa o ma me say adena abru no bottle na 1000 abru yellow no 1002 ene 500 minim die me makodwa so I have the voice here I can play omo ko ton 500 yellow no ye 600 na still omumiaye ya bisa o ma me ebi nsenso abafem na meni owura Anthony Opon Ashanti Regional Branch Chairman for Guta na twetwen komodi o final word ni emfansi na memati for sumrem kakra no akwa de make an say enyo no cross you for ya bu etrum pose bebu Ghana for yenso ye kan man ho ye o man chichire no so eda ya koma so ye mu bi ye do Ghana pa ye fi se Ghana ko yi a Bible say ye mbom pa ye ma o man otim no man di yi a yenso be di yi enti se Ghana di yi a Akoko a wo be di yi mi so me di yi ye nyina ne beje ye ma omokofa desert so ekọ trading mu ma ede omoto nso ma omo wo Mediterranean you know enye nikam obia ye be pese enka ye nwuma mu betre na ye kese ne atuma for amrante no ba wana omo wu oposo ne desert so no na ko ma ye adwuma mamu hanom enti dwadifo ye ni adwumboni bia ye trimu fan na emom challenges ayewo enema menumreti ye rent enei ye nuanom ukuta shop oti shop no no obi gina chire foreigner de ska gina chire so obetua so otua 10,000 or so 15,000 o fi ura ka so you are me no mu abiem adam because obi foreigner bi 15,000 be gina chire ji enti sane mani nyina ye ntimi nya ne sibre
ɛnka no ɛka ho bi ɛna mma yɛ ntimi ntete ne ma so nti nyɛ adwombɔne mu ne papa mu sɛ ɔma no bɛyɛ yie ɛno nti na Akokoa ɔhu sɛ nneɛma no bi akɔ fam nea nkɔ fam no yɛbɛbɔ ɛho mmɔden nea mmɛki sure sɛ yɛn because yɛn na yɛdi ka pili ɛtu adwadifoɔ nyinaa $10 nsa te sɛ drop sɛ yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛtete nneɛma so na Ghana yɛn ho bɛhenha yɛn yɛn nso ɛte ɔma no mu bi yɛpɛ ɔma no yie die ne ne kankoro mokɔte so a mea mɛsa bɛbɔ mo aba so na mede nyame nhyira agu mo so amen owura Anthony wɔpɔn yɛ daase anɔpɛ Ashanti regional branch chairman sure Ashanti regional chairman for the Ashanti branch no Guta ɛna wote ne nkase ne no twetwe nkɔmɔ no insha 104.5 kai sɛ mpaebɔ kɛseɛ ɛkɔ so on the 29th to 30th of January 2026 enti fa ho hyɛm na bibia ɛnyɛ fine pa God is already ahead of you Genesis 20